Yes, good morning, SOCA. Hello, mahinay man. Good morning, everyone. Sige po, may dapakamot tayong mga lingkod. Balitaw, March is Women's Month. Tama ba? It's the first Sunday of the month. And nakikita naman natin na naka-violet tayo today, or purple, dahil we are celebrating ang natin mga ate, aton mga cell leaders, and of course, our pastor's wife, Ate Celine. Palakpakan naman po nato na natin mga strong na mga ate. Celebrate natin hira. Hira la. Ako nga yan, liwat. Balitaw. So, anakon po theme, yan ang adlaw is entitled Strength in Stillness, found in the book of Joshua, chapter 6, verses 1 to 10. Again, Joshua chapter 6, verses 1 to 10. Verse 1, Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days, and have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in." So Joshua son of Nun called the priests and said to them, "Take off the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests carry trumpets in front of it." And he ordered the army, "Advance, march around the city with an armed guard going ahead of the ark of the Lord." Verse 8, when Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. The armed guard marched ahead of the priests who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding, but Joshua had commanded the army, "Do not give a war cry, do not raise your voices, and do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout." May the Lord bless the reading of His Word. And yes, bayan po may mga napausa, nag-change po ako passage, pero the same po ang message. And let's go ha aton passage yan. I know, tanan, familiar po kita, Walls of Jericho. Ini nga story about Joshua. Now, let me ask you, maram ba kamot purpose hit walls? Hit ding-ding. Tama ba? Ini, mga walls man ini. So, may daman kita mga engineers din ni Ang purpose ko nohan walls, it supports roofs, floors, and ceilings. It gives, ang wall ko asya ito ang naghahatag form han mga buildings. Ang balay, ini nga church, or nga inman na mga establishment. Tama ba? Mapay pan wall na kakahatag yan form. Haos nga building. Balitaw, ang walls o sa ito yung a major role in protecting people from threats, especially outside forces. Especially liwat, kasi ang mga walls, common na ito ninipermi mababasahan ha mga ancient times. Kasi asya inin ira first line of defense, ang mga walls na ira ging create. So andan una ha mga ancient times, padagko ay ngan padamu ay talaga walls. Haira. So yan na, diri naman ito yung applicable ha aton. It provides security to people, again, ang iya pinaka-purpose, but pag sumiri nga nilawat kita wall, may tagihapiya positive and negative nga reason. And positive, it provides security. Haiyo family or haiyo colony. Pero, other side han walls, pwede gihapiya maging symbol han hostility. Pwede gihapon hatred, or pwede gihapon
separation. Kaya nga ni, di ba, medyo seryoso kita kapag nga niyan mga topic about boundaries, limitations, kasi gusto natin talaga makita kung tama ba nga nagbibuild ako boundaries sa nga areas sa akong life, tama ba nga may mga limitations ako hini, like say for example, kung students ka, ano ba mga limitations ano sa nga estudyante, nga diri pwede, or diri na applicable kan ate or kuya nga nagtatrabaho yan na. Diba? Pag mga sugad nga nitong topic, gustong-gusto talaga ito naton fokusan. And I hope, ang naton message na nga adlaw, makaghatag haaton, not just a time to reflect, but also a time to decide kung hain ba talaga ang imo pipilion nga side. So again, na naton po passage, diha Joshua chapter 6. And siya in story, kundi ang pinakauso naton nga nababatian ng mga bata pa kita about the walls of Jericho. But before kita kumada, let me give you a background first about Joshua. Joshua was the worthy successor of Moses. Diba, ang journey nira, paggawas nira ha Egypt, anira talaga journey is pakadto na ha promised land. Kaya lang, waray hira diretsyo na ngadto because of disobedience or damulan mga reasons sa mga Israelites. And after that, Moses, waray na iya nakaupod pag-enter han promised land. So Joshua and iya naging successor. That led the Israelites ha place nga kundi gin promise ni Lord. And now, God didn't want His people living in the wilderness any longer. Tapos na, damo na ang years nga nag-spend ka mo nga to hitong area, hitong mga times, this is the time naman na i-claim na niyo ang promise ni Lord. And this time, it is not the faithless first generation. May na nakita dito first generation and second generation. Kasi in first generation ng mga Israelites, waray hira naka-enter han promised land. Waray naging tugot ni Lord. Yan na time ni Joshua. Asya nin tinatawag naton nga faithful second generation of Israelites. Nganan siya gihapon inihira, ang naka-enter na land of Canaan. They were ready to move out with renewed dedication and claim that good land, or the promised land kasi, asya ito an earthly inheritance ni Lord, iya mga tao, which is the Israelites. And the Lord promised them victory. Di ba kakatikangan pala, asya man talaga itong promise ni Lord. Victory over the entire land. Ito nga entire land, iyo iton. He also promised not just the entire land, but also His presence. Kaya favorite natin ang Joshua, kasi ato dito permian, be strong and courageous, I am with you always. Asya ito ang ginpa-promise ni, asya itong promise ni God, kanda Joshua. And now, this is also a great picture para haaton ng mga Kristiyano, because God doesn't want us to wait until we get to heaven to enjoy our heavenly inheritance. Diba? Importante hiya nga may baruan naton nga diri la kita naguhulat. Hangin prepare ni Lord haaton ha heaven, but also here hini nga kalibutan, pwede gihapon naton ma-experience iton nga mga earthly blessings nga igpo-provide ni Lord haaton. And in order to claim that, in order to experience that, parihasan nangyari ha mga Israelites bago hira na nga diha Canaan, nag-cross ane hirahan Jordan, di ba? And we too, in order to claim the blessings that we have in Christ right now, God wants us to cross the Jordan now. So, syempre, diri man ito tanan nga available diretsyo haimo. Kailangan may mga pagdadaanan anay kita para ma-savor naton ang blessing nga gahatag ni Lord haaton. Now, let's move on to our first verse. Nasa nga verse 6, verse 1, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. Asya iton itsurahan walls of Jericho. So puro hiya mga
Walls. Puro manggudliwat talaga yung mga walls. So, hininga time bugto, about 40 years, imagine 40 years, after the Hebrew people made their exodus from Egypt, they were ready to enter their new homeland. So, aadi na talaga ang promise ni Lord Haira. But, Jericho, the city of Jericho, usay ito yung a large walled city, nga iyon nakikita, presented a major obstacle because it was right in the middle of their path into the promised land. Kumbaga, ang pag-inherit nirahan whole land, may nakakaulang pa. Pagsulod nira, aadean Jericho, or the city of Jericho. Now, Jericho was already regarded as the best defended city of Canaan. Imagine that. The most difficult to conquer. Kasi grabe na lat ira pag-create ito nga Jericho. Grabe talagang ira pag unprocess. Waray ko na ako, pero nabasa ko, unprocess pag mold hiton nga tanan, like clay or whatever nga, magiging strong talaga ang iya foundation. And the city of Jericho was surrounded by walls, and the walls serve as solid protection against attacks. Kasi syempre, uso man na to ang mga Aragway before. Now, the walls of Jericho, usay ninira nga asset. Kay diri ka mo basta-basta may enter han mga kaaway. And the city was on the highest alert. Kasi di ba verse 1, nasa ring didi, na no one went out and no one came in. So ganito han situation han Jericho or the city of Jericho because sa aday raha high alert. Kaya no aada high alert. Kung mababasa niyo yung mga previous chapter, I know familiar ka mo kan Rahab. Ade to hiya, taga city of Jericho ito niya. And then, you are familiar with the 12 spies, di ba? Ngaging padara ni Moses, pagkitahan land of Canaan actually. Pero hikilab lang ni Joshua an tumuod, nga kaya nira ini makonquer. And then the first generation, tungod warayra tumuod, warayra maka-enter iton dida. Now, Joshua naman, may dahira 2 spies nga ginkanhi para gihapon mag-spyhan land. Ang difference la, ini nga 2 spies, nakita nira nga ang mga tao ha city of Jericho na hadlok talaga hira ha mga Israelites. Kasi known ha ira nga ang God of the Israelites or the Israel, ungod hiya. Ngan kaya niya maghimohin mga miracles. So, that's the reason why, naya kandida, no one went out and no one came in. Waray talaga may nagawas bisan hino dito haira, kay nahadlok hira, patayon. That's the explanation. And the Canaanites were terrified of the Israelites, and therefore, the city was securely shut up. Ginhimo na lanira talaga nga place of security and walls of Jericho. Kasi nakita nira nga, tungod ang God of the Israelites, kaya niya maghimuhin mga miracles. Imagine ka nala, nabatian nira ang ginhimo ni Lord ha Egypt, paano hiraging pagawas, anong journey nira ha wilderness. How much more hira? And city of Jericho kasi, diri hiya actually dako. An advantage la niya, walled city hiya. So diriya basta-basta dayon, sugad nga, mapiperde. Pero diriya sugad, kadako. And imagine, thousands, kadadamo ang mga Israelites nga ma-enter hiton dida. Tas diri gud hira sugad kadako. So there is a high chance talaga, kung usa ka nga Canaanite nga, halabangin, this is my last. Yung claim na lanira. Bisan ni Rahab, kung babalikon niyo ha, previous chapters, bisan niya nasa niya nga, o ano pa manit amon may aato ha iyo. Asya ito nga, nag-promise siya, nga kung i-save niya ang 2 spies, ag-api pag-save an ira family. Kaupay, di ba? No, nakikita natin nga winning ang side ni Lord. Kaysahan previous chapters nga permira perdi. Because of disobedience. Now, iaangat natin. Natin story yan na. Now, verse 2, the Lord said to Joshua,
See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. Amazing, di ba? Because victory was assured by the promise of God. Asya naman talaga ni permibisan ng time pa nila Abraham. Pero nangangalimtan or diri good masyado na highlight ha mga Israelites. But again, victory was assured by the promise of God. Si Lord mismo nagyakan nga itong city of Jericho, mapiperde ito niyo. Kaupo na nila mga king and its fighting men. Now, before the Lord outlined His plan, He graciously assured Joshua of victory. The same is true with us. Before pa natin makamit ang victory, may mga promises naman ni Lord nga gipaprovide ha aton. Sometimes, di rin talaga hiya na penetrate ha aton kasi medyo magkaiba ang promise ni Lord ha situation nga may ada kaya na. Tama ba? Yes. And the words na gingamit didi that I have delivered Jericho, ibig sabihin, di ba, it represent a future event or action as having already been accomplished. Diri nga maa-accomplish o mapipirdi talaga niyo ang city of Jericho. Di niya, adi na talaga nga, accomplish na hiya. Tapos na. An iyo na lang, bagabagan, tapos na ang tanan, tas ikaw, maagi ka na lang, para lang may tabo. So, ganun plano nun. Sige lapay para may tabo, pero prepared na ang tanan. Agi lang ikaw. Yun. So there were two basic strategies for defeating a strongly defended walled city. So according ha mga commentaries ha mga Bible scholar, ini nga two basic strategies para maperde niyo ang strongly defended walled city parehas sa Jericho. Number one was to attack. Maatake ka mo. Paano? By digging under, punching through, or climbing over the walls. Pero imagine na nila kung kaya niyo ma-climb ang city or the walls of Jericho. Pero pwede ito niya nga case. Anyway, di rin man tiya hidden na aton. Asya man talaga ito pag-atake perme. Kung parang kita ka mo hit mga mulan. Nagkita ka mo mulan. Ang mga walled city, mga Koreans, di ba mahilig ito nila. And then, aside ha pag-attack na direct, pwede gihapon to circle the city. Paano man ang pag-circle the city? So, ang karigsingon na niya, babakuran niyo itong city, itong walls, para waray talaga may gumawa sa ira. Takay kung hino nga ning gumawas didi, waray na life. So, gaditon iragin, hihimo. Dahil for the city to surrender because of starvation and lack of resupply. So, pagkita nira nga damo na ang tao hagawas, waray na talaga area nga makakalusot tira, ang iragin hihimo is masurrender na lahira. Haira mga kaaway kasi mamamatay hirahit gutom or mga supplies nga pwede nira or gingagamit nira haira. Now, the commander of the Lord's instruction, or God Himself, gave a different way to conquer the city. Kumbaga magmi-meeting nga ni kamo, han mga soldiers niyo, for example, ang mga Israelites, magmi-meeting hira. Paano natin mapiperde ang mga Canaanites? Paano natin i-breakdown ang walls sa Jericho? Kung anong process sinidinhing passage, dirito an aton maiisip nga ginyakan nira. Dirito ramasing, sige magmamarch kita. Diba? Ka-unusual, ngan bagan, anong gamit han pag minarch-march para ma-breakdown ang walls han Jericho. Kumbaga, kung magmi-meeting hira, magsasuggest hira mga different ways. Na para, for example, possible na i-suggest, maatake na la kita. Or pwede gihapon, i-circle nato ng city para mag-surrender na lahira. Pero ibabugto ang pamaagi ni Lord. So what Joshua 6, 3-5, ang siya ni and way ni Lord. Paano yan naging kakaiba? 3 verses 3-5, nayakan didi.
March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days, and have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in. So, para mas ma-visualize hiya naton, may dako video para makita naton kung ano ba ini nga verses 3 to 5. Praise God. Pag gusto mo na lang mag-share haligid, kung ano na mga pinabuhat ka, amazing ano? O sa talaga yung mga heart-wrenching na story sa Bible, ng victory nga ginhatag ni Lord. Mga Israelites. And also the kind of victory na gusto ni Lord ipa-experience sa atin. Gusto mo ba ito? Itong mga Goliath ka lahat, magpapasalamat ka, Lord. Yes, himuon ito natin. So dapat ma-remind kita, ano ba mga ginihimo nila para ma-claim ito nga victory. So kung makikita niyo aton video ang procession nila, ang mga soldiers aadaha katikangan. And then, yan. So ang mga soldiers aadaha katikangan in front, the priest with trumpets and the ark in the middle,
and the soldiers in the back. So, nabubutngaan. Tapos sa adag gihapon, and daradara nira an Ark of the Covenant. Aday habut nga. Aday ha, middle. So, God commands the people to march around the city once a day for 6 days. Ang siya yung unang instruction ni Lord. Nakita pa natin na video kung anong itsura ang city of Jericho. So, ikaw sa mga Israelite or part ka, han army ni Joshua, ano yung himuon la? Magmamarch ka mo once a day. Ito nga city. And according nga ira, approximately half mile ang paglakat or 1 kilometer kada adlaw, once a day. So, ganito ang iyo lalakton. Hausa nga, or about 3 hectares. Compute na niyo. Gano'n ba yung hala ba? Basta so ganito ang count. Count. Kakori maging kuan. Pero medyo rin halabagad gihapon hiya. Or sigun na natin, mag-effort ka talaga nga maglinakat, maglilibot iton nga city. For 6 days. After 6 days, each day the priests were to sound their horns while marching. And take note, ang mababatian na dapat ang sound hiton nga horn. Waray magchichinika mo sa pit. Magkuhan naman. Waray may magririnig mo. Silent la nga magmamarch hiton nga city every day. Ang mababatian la ang sound han horn. And on the 7th day, they are told to march around the city 7 times. Last day, pinaka-last nga day, 7 times naman kamo malakat or malibot hiton nga city. So, kanina ang 6 days, once a day la. And pan last day, 7 times na. And may kaupod hiya nga, shout. An iyo kinumpel. Ito nga 6 days nga waray ka mo iristruya o aringasa. Di na niyo igagawas last day. 7 days. Kaya? Waray iristruya. Kapag may mga gibabatal ka kanya na dapat walay ka na itong mga words nga nagawas. Unless kung gusto mo na yung makonquer. But ito, this might seem somewhat ridiculous. May daw mga sila nga, yung the best manini nga suggestion. Or kung ikaw ano sa mga Israelite, dito, hakamp ni Joshua, abot daw lang kung na-encourage ka. Nga, tama ba nga gipipinahin mo ni Joshua amon? Tama ba niya na-receive na instruction ka, Lord? Nga, to break down the walls of Jericho, magmamarch lang kami once a day. And that for 7 days, 7 times magmamarch. Like, diba, kung iisipin mo, kung walls nga ng mga giniresuryahan, dapat may daka mga gamit to break down a wall. Kay pag kamot lang mo gamiton, hito nga dingding na adahay mo atubangan, dirito yung mabibreak. Tama ba? Unless kung gagamitan mo yahin force. Unless kung magbuburublig ka mo pagbalbag. Or pagduso. Pinaduso. Pagbako. Gawin yung mga terms si Bagtang. Thank you, Pass. Yun. So tama no, this might sound or this might seem somewhat ridiculous. For how can the shouts of men bring down a wall? So instead of weight na mo gagamiton or mga instrument, or tama ba, dito lang maaramit mga gamit. Mga ginagamit para ma-break down hit wall. Anira gamit la, anira boses. So kung ikaw Israelite ka, matuod-tuod ka ba ito nga time? Pero kailangan mo mag-obey, so sumunod ka na. But here, bugto, verse 6 na yakan man dito. Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, take up the ark of the covenant of the Lord, and have 7 priests carry trumpets in front of it. And he ordered the army
advance, march around the city with an armed guard going ahead of the ark of the Lord. Karigsingon, kung somewhat ridiculous siya kadaman, para kan Joshua asyalinian paraan. Joshua had to tell the people because what they were asked to do was unusual. Nasa ni Joshua, makikig-meeting ako ang mga priest, hindi na mga tao, i-explain ko, asya yung tigpapa-obey or i-go-obey naton. Kasi, unusually nila, pwede kita tauan na nila. Pwede ka dirisod doon. Hani mo mga tao. This wasn't the customary way to conquer a walled, fortified city. Bisan hinubog to, waray makakaisip na asya yung way, maguli at lakita para mag-break daw itong walls han Jericho. It required great faith from Israelites, especially kan Joshua, kayan leader nila. Kung kailangan courage, kung kailangan faith ng mga Israelites para maperdi o makonquer itong city, mas grabe ang pressure kan Joshua. Mas grabe ang pressure ha imo. As Christian. In workplace, ikaw ang Christian, dapat ikaw talaga yun yung may pagka-Joshua. Nga, tatawan ka manira, pero asyalayan paraan ni Lord. Diba? So, ganito na aabat ni Joshua. And as a leader, pwede ka umabat, discourage ka. Nabagat dili na laada, may bagat ka makaarawod or tatawan lang ako nila. Pwede ka ma-discourage. But, Joshua did not hesitate to do what the Lord told him to do. Wala itilis na ni Joshua, magawas dawan niya ako, tas igbabalance ko kung tama ba talaga ang ginyak ni Lord, or maaro pa ba ako another sign na iiyak kung asya na ba talaga iwaray. Diba? Nasa 60 verses, Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, take up niyo itong Ark of the Covenant, and have 7 priests nag-posisyon na hira. Dayon, kung ano ang magiging solution. And then advance, march around the city with an armed gun going ahead of the ark of the Lord without hesitation. Bugto, nag-obey ni Joshua. Ngayon kung nagbabalik natin ha 12 spies, usag ihapon ni Joshua nga tumuod nga kaya nira na makonquer ang city of Canaan. No wonder, it usang consistent nga leader, dili lang hiya may stand, but also, sugad ito niya ka-influential. Makikita natin ang reason later. Kumbaga, dako ang advantage kapag consistent ka. Hay mo pangalagad ka, Lord. Consistency doesn't mean nga dili ka nag-feel. Consistency doesn't mean nga kompleto pero yan imo journal. Consistency doesn't mean nga dili ka nagtatangis. Consistency doesn't mean nga dili ka nagkakamali. Part ito na imo. Ang pagiging consistent bugto. Bisan na ato ba kahit tumatanan ng mga battles sa life, napadayon ka na kagihapon. Pares ka Joshua, sayang kasi na-miss out last time. Diba? 12 nga spies, walaan bumalik nga go. This time, kaya ako not leader. Usala ako, pero masunod ka mga tanan. Diba? You see how powerful it heart ni Joshua to conquer. Kung ano ang ipapakonquer ni Lord. Kasi sometimes sa atin makuri kasi, bagan, gusto nga ni Lord, i-push ka na ito, diba? Pero bagat ikaw diri mo talaga kaya. Kaya, bagat Lord, sunod na la. Pag-graduate ko na la. Pag magkatrabaho na la ako, nagkaasawa ka na. Yun. So, dama na miss out nga time. Pero Joshua, this time, waray na niya saya. Bahala na lang kung usan na lang yung matuod. Ang iya way bugto is meeting niya. Ito nga tanan nga, army Joshua, because he had to explain and lead the nation according to this plan. Hiya na kasi ang leader. Ngayon, mas maupay yung mag-carry out ang mga followers kung nanon iyong goal kapag nai-explain hin maupay. Diba? Like ito, nagkamayada kitahin vision and mission casting. Kasi malukuan na ito, may target for 5 to 10 years, tas di ka maaram na sinunod ka la. So, yun yung importance.
Surely, doubt had crept in, but not for Joshua. Yes po, may the doubt, may the fear nga nag-cause ito ng mga ibang Israelites, pero diri kan Joshua. And it's very important na diri ti kang haiya, kasi hiyaan maglilid haira. He was assured that the city was theirs because they were on God's side. Asya man din yung pinaka-main point ni Joshua. It doesn't matter kung bagahiyat diri matuod-tuod. Ang pinaka-importante, aadi kita side ni Lord. And all that was required of him was to see Jericho, and Jericho was already delivered. Diba, nasa ring pangani kita kanina, ang promise ni Lord, accomplished na hiya. Kailangan ka na lang ada. Wari ka na himuon. Kaya accomplished na hiya, dayon. Gusto ko lang ni Lord makita dida nga, uy, asya na ininakgin prepare. Wari ka na effort. So, napiperdi na talaga kitahan aton fears, naton doubts, pero ang mga promises ni Lord, aada na ito. Ready na ito nila nga tanan. Ikaw na lang kung gusto mo pa after 2 years, after 10 years, bago mo iton makita. So, kitaon natin difference. Ano ba ang cause nga difference? Or i-compare natin an army or Joshua ngan an city of Jericho. Kung makikita niyo, ang naka-walled city, ang Jericho. May taman actually ralaban. Diba? May protection nga nira, unlike the Israelites nga waray. So hira, may protection hira. May daman talaga hira iglalaban ha mga Israelites. Ano lang nakapagpaperdi ha hira? Their fear. And fear. Diba? Itong abisan kaya mo, pero tungod dahadlo ka, diri nala. So, ganito nangyari, city of Jericho. May laban actually hira. Kay damo man liwat hira, may walled city pa hira. Pero tungod din kahadlok, waray na ito nira nag-try. Dani it fear talaga, nakakag-cause sa ato niya diri nala mag-try. Diba? Sometimes in-require ka man lang nga mag-try, diri nga maging victorious or diri nga maging successful kay da. Ang kailangan lang mag-try ka kung para ka talaga dida. Pero kapag diri kita nagda-try, waray na nga kita na-accomplish, di pa kita maaram kung nga ina-extend or nga pa kita nga area mag-grow. Diba? So, ganito ang city of Jericho. Kung hino palugodan naka-walled city, it kwan kasi, ano tawag ini? It walls, kung ano ito niya, kapag nag-create kita in walls, pwede hiya, in a good way, you are putting some boundaries. Kasi may self-awareness nga kapag in-allow mo iton, di rin ma-open an effect mo. And that's good. Pero also, pag-create boundaries or walls, nakakag-cause gyapia nga nagiging safe place laya naton. Na, okay ka na lang, adida ka na lang, basta nalabubuhi ka la. Diba? May mga sugan man talaga iton. Right? Diba? Gusto mo maging ada ka la sulod, secluded ka la ito nga shell or ito nga area, ito nga place, ito nga situation, ito nga trabaho. Kasi dida, okay ka la, makakapadayon ka la life. Unlike pwede gihapon, tanggalon mo ito nga boundaries, nga bahin may dapa something more. Iton, dida. So iba-ibahan mga cases. So hesitation, ang hesitation waray na nato nakita kan Joshua. Ang hesitation nakita naton ha mga Canaanites. And it shows us how Jericho, having stopped its normal activities, was preparing han pag-atake han Israel. And undoubtedly, fearful with melted hearts because of the mighty works of God. So, bugto, dapat kita as Kristiyano, pares kita kan Joshua. Dani kasi hindi mo nang babaliktad kita. Kita na hadlok, kaysa an enemy hanadlok ka aton. Because of fear. And gusto ko i-introduce ang tinatawag nga survival mindset or the survival mentality. Kasi asya usa nga reason why we Christians stagnant kitahan aton growth nga dakan Lord because of this survival mentality or survival mindset na makikita naton
Jericho. The desire to survive keeps us at a level nga kundiin average kala. Di ba, pag sumiring ka nga ni survival mode, ano ba mga situation nga may survival mode? Like, for example, the pandemic, survival adton kay diri tanan nga parents nakakagtrabaho or hasuludan pamilya waray good may income. Survival mode adto kun ano na nagdodohol ni barangay captain. Siya reton iyo sura. Tas titipiron pa ito niyo for a week, for a month, or ano ba? Survival na ini. Hanggang matapos ang pandemic, kadi ka maaram kung saan makakagawas or saan ka makakatrabaho utro kung ikaw ang breadwinner or the parent. Sa pa, Yolanda. Survival yun. I have a lot of friends na mga Yolanda survivors na umapi talaga yan pag pinanluting hatakloban. Ginadmit na talaga nira nga kailangan na. Ay, 3 days na ko nahira waray kaon. So, pinakig-aragaw talaga ko nahirangan to. Diba? So, dito survival. Pag survival mode ka nga ni, we are no longer free to make the best decisions. Kaya waray ka naman iba nga choice. Diba? For example, magtitake ka imo college. Gusto mo mag-engineer. Pero tungod diri kayahan family, ori ka na lang miskwila. Grabe na la. Diba? Gawin na, pwede naman ibang course. Pero kay gusto mo talaga maging engineer, ori ka na lang miskwila. Survival mode, magtatrabaho na la ako. Para mas early. Diba? So, dito mindset, yan at mga adolescents. So, dito tira mindset. Diri mo na ito masisignan nga, ayaw. No, may dahira talaga own stand. Depende kung ano ang influence sa community, haira. Or haira family. So ano pa, survival. Kapag ada ka nga niya survival mode, or you have that survival mindset, survival mentality, permi ka la biktima, han mga nangyayari haimo. Like say for example, ako, himong ko example akself. I came from a broken family. So, college pala ako, nag-separate na akong parents. But anyway, akon kasi parents, diri hiraging kasal. So, waray hira, anong tawag iton? Paging kakasal? The certificate of appearance. And bagan covenant? The marriage contract. Diba? Ito nga, vow, yun. Sini marriage contract. May vow. Diba paging kakasal, may vow. So, wala iton hira, pero nag-separate hirahan college kami. But we're good. Dirila na akong parents. And, so para akon, kasi for example, kay separated man akong parents, pwede ko ma-feel nga biktima ako. Like, hala, nag-separate na parents, diri na ako magtutuhay pag-eskwela. Or in the future, pwede asya gyapinitak magin future. Or pwede gihapon mag-inisog ako haira, pwede gihap lumayas ako habalay just to cope up kasi biktima ako. Di ba waray ako nag-inuyabay pala hira? Waray ako na nagplano hira ha life? Pwede ko masiring, mag-justify, pwede ko ma-validate na sarili, tama ito nga imo ginihimo Rica. Gawas. That's it, that's right. Adolescent mental health. Asya talaga ito nangyayari. Because of survival mentality. Bugtukan, Lord, diri kita biktima. And if there's something that I am thankful nga naging Kristiyano ako, it changes a lot of perspective ako. Yes, I came from a broken family, pero diri ito ang magdidiktat ang future. Kaya diri manirahi, Lord. Ngan diri na, grabe man ang mga kaan. Sympathy. Balito, I mean, this is just to clarify, just to give an example. Nga, it doesn't mean nga tikang ka broken family, asya gihapit ito mo magiging future. Asya nahadlock ka na. Or, not just to invalidate the feelings natin mga adolescents, but waray ka na iton mahihimo kay nangyari na. Diba? Kay bisan pa maglinayas-layas ka, bulag-balaga pira.
Diba? Tama man, waray man siya change. For example, gumawas ka iyo balay, waray ka na umiskwila. At the end of the day, marirealize mo, pabayaan na ako. Diba, waray na change sa panahon bugto. Ang na-change kasi perspective, mentality. The same is true with a lot of Christians or testimonies. Kung gusto niyo ma-inspire hit mga testimonies, nga pwede yung Lord makag-create in beautiful out of ashes. Let me give you an example. Miss Joy Tanchi. Na-rape hiya. Tikang pagod hiya ha, prominent nga family. Pastors. Naglilidhin o sa nga dako nga church ha Manila. Tapos na-rape hiyahan bata pa hiya. Pero kitaan niya life yan na. Diba? She was blessed with a faithful husband ngan children nga nagsiserve gihapon kan Lord. Look at their family. Diba? Bukto waray kaya diri ma-change si Lord. Kung igahatag mo an penhaya. So I know that you have a lot of traumas. I know I'm speaking like the seminar type, but this is really the reality. For all the adolescents gihapon, especially aton kasi we are all kadamo na aton youth. May pa way para makagawas ha survival mentality. Ang siya itong gino-offer ni Lord yan na. Kung gaano ka mo na-inspire, han video kanina ni Joshua, sugad gihapon ang gusto ni Lord makam out ha aton yan na. And I know you have a lot of stories na di rin niyo gusto i-share, pero highlight and glory ni Lord, kaya ito mabago. Amen ba? That's survival mentality. Asya ini nga mentality ang nakita naton ha city or the people of Jericho. Kapag nga ni may dakita survival mentality or survival mindset, it robs us of power and the blessings of God. Ginaalaw nato na naton past to control us. Ginaalaw nato ng situation na magdikta kung anong magiging future nato. And at the same time, it robs us and blessings ni Lord. Diba? Kaya kung hadto pa lang nga time, waray na ako nagtinuhay pag-eskwela tungod waray na nakayakan. Tungod sugad ang nangyari ha akon, na pwede ko ya i-justify, then hain daw la ako yan na. Diba? Pwede man nga yan ma-change. Pwede na praise God. Thank you so much. Aratan-atan kita South Group. But yun, it's an example. And I know, kamo gihapon, you have your personal story na tikang kamo survival mentality na na-change sa naada na kamo kan Lord. Nawabalak pa kanina mga kalugaringan. Yes. Anong danger ha survival mentality? Ang danger niya bugto, asya nagkukos sa aton in spiritual stagnation. I think usa ito ang mga reason nga diri kasi naton nadidil. Yung tinatawag man nga survival mentality or bang ada nga yan ako hitong apart. Asya hindi ako nag-grow kan Lord. Bisan the more mo gusto magpagamit, pero bagat damon mga area sa imo life nga diri mo kaya ma-offer because of this mindset. Asya ito nakakag-cause in spiritual stagnation. It's a good thing for us to be self-aware hiton nga butang and just to reflect, hain ba ako hiniya na nga season. And our mistake, ang pinakagusto ko, diri ko nangangalimtan, nga quote, kan John Maxwell book. Nayakan man niya. Our mistake ko is not correcting the first mistake. Again, ang mistake naton is not correcting the first mistake. For example, mali ito nga nahimuhan akong parents. Pero it doesn't mean nga magiging blinded ako nga, bangi mo rin na nag-work ha ira. Diba? So tungod waray nag-agihan ta mga process when it comes sa marriage, ha pagplanan family, ha kung pwede ko ito niya ma-change. Pwede na. So we have a lot of services po ha. Nag-promotehan mga services. Nga pwede niyo ikuan, magpa-seminar, magplano. Balita yon. Our mistake is not correcting the first mistake. Salit i-declare ha imo mismo sarili. An mali nga nahimo, diri na iton mali ha akon.
I mean, ang mali nga na himo, igtatama mo na haimo. Yun. Singay mo sarili, diri mo sapit. Kaya iba kasi pag sapit lang, nangangalimtan natin at self. Alam ka. Balitaw. Ang siya na ito. Again, the danger and survival mentality, spiritual stagnation. And din asya pa usa. If you want to stay hiton nga position, bugto, you will lost what you are trying to keep. Ha survival mentality, kung anon imo diri gusto, mawara. Asya lugo dito ang mawawara. Ha Acts 20, adi pa ni Joshua. Go for it, Joshua. Nasring man na Luke 9:24. Whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Kaya if you want to remain ha survival mentality kasi di da kala safe, bugto maabot at maabot ang time, ito nga imong improtektahan, mawawala lagap ito imo. Because again, whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for God, for Jesus, will save it. Asya itong ginbilin ni Lord aton. Kaya amazing, di ba, nasa ni Lord, wari kita niya tagi spirit of fear, but of power, sound mind. Kasi, conquerors kita. Diri kita victim. Singay mo sa pitbog to, you are a victor, not a victim. Yes, comment down below to the listeners na natin na sa page. Yes, you are a victor and not a victim. And it is really true, that only when we die to self can we live for Christ. Kasi at the beginning, bugto waray man talaga imo. Di kang man good talaga kan Lord. So only when we die to self can we live for Christ. Suga diton mindset ni Joshua. And life, ini nga battle, diri man nga ni haaton kan Lord man. So, padayon. Take note, bugto, that the enemy will do anything in his power to keep us defeated and scared. Siguro kung may da ka mga gusto i-conquer nga battles, kas nafe-feel mo nga ayaw nala himuon kasi nahadlok ka nala or bangin nakikita mo imo sarili nga diri man magpo-prosper dida. I want to let you know that asya iton against han enemy haaton. Na makita nato na naton best self nga dakan Lord. An enemy bugto gusto niya maging ineffective kita. And so ganito nangyayari kapag aada kita survival mode or survival mindset. Take note that a frustrated Christian is an ineffective Christian. Again, a frustrated Christian is an ineffective Christian. Yan na diri ka biktima. Bisan gaano man kalain na nangyari ha imo life, past, present, and future, iba na. Kung ighahatag naton kan Lord. And so often we forget that God has already declared us victors. Maaram naman talaga kita, may promise na nga ni, nga siya na ininimuon ni Lord ha imo. Kaya lang, it's so hard to accept or even nangangalimtan talaga naton that God has already declared us victors. Instead, we fix our minds on our obstacles and we feel that they are too big or too strong for us to defeat. Diba? So ganito liwat na nangyari nagbabattle David kan Goliath. Ang mga Israelites na hadlok liwat, hausan nira nga kalaban. Kadadako ni Goliath para maperde. Para kan David, he's too big to miss.
So that kind of mindset bugto, ang kailangan naton haton Christian life. We feel they are too big or too strong for us to defeat, but God has promised us victory. Kung nangalimtan mo na, yan na igre-remind kita otro ni Lord, that He promised us victory. Just as He promised Joshua, and He has also promised us His constant personal presence. Pinakamaupay ko nga part, hit kan Joshua's story. Di rin na dito gina-highlight ang victory, ang success. Pero may dito ginaapi ni Lord, nakaupod ako niyo. I think waray gamit ang success, kun waray ang presence ni Lord. Diba? And if there's something na gusto naton i-aim more than han victory, gabay nala ang presence ni Lord, bisan makuri. Pero okay gihapon, and may victory, tas kaupod hi Lord. Amen ba? So asya ito na aton diwatig, desire. Gusto ko din na part, Acts 20, verses 20 to 24. Siya ba? Yun. Kan Joshua gihapon ini. Nasaring man ni Joshua. And now, Acts ngayon, kan Paul. Hi Paul na usa nga great example talaga han mindset nga focus kan Lord. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying on the good news of God's grace. I hope to this verse encourage us. Nga waray pa man nato nito kakonquer nga battle, pero just like Paul, okay lang. Kasi ang purpose, diri man actually to conquer that battle, but to learn from that battle and to grow. Kaupod He, Lord. So if you want to be encouraged sa mga sugadini nga mindset, enlightening your mindset kan Lord, just read the book of Acts or an example gihapon ni Paul. Imagine, may takita mga instances sa life nga, di kita maaram kung ano mangyayari aton. Pero hi Paul, maaram hiya nga, malain ang mangyayari iya ito dida. Pero mapadayon lagi hapon. Diba? Kasi buwas, di man kita maaram, may battle ngayon kita nga ma-face. Tapos mag-question ka nga ni, padayon ba ako or diri? Bay nila nakaatan kaya, no? Mapadayon, parihas kan? Paul, regardless kung na naghuhulat ha imo, maupay or diri. And this one, Habi All You Can Be na book ni John Maxwell again. A tremendous amount of influence lies with the leader who recognizes the power of decision-making. Bugto siya ini, ang ginyayakan ko kanina, kung gaano ka-influential, ito sa nga consistent nga tao. Because, ang leader nga na-recognize and power of decision-making, those are the leader nga mahamot ha mga followers. Kasi, diri lang nga ginyayakan nira, kundi nakikita giha pa ira life nga ginihimo nira. Just like Joshua. And this is very important bugto. Kasi kitaon naton, kung ini nga courage, ini nga without hesitation ni Joshua, na daraban niya ang iya mga followers. According to verse 24, adi pa, pinakalas na. Hi Joshua gihapon. This is the power of choosing the right decision. Nayakan man ni Joshua. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me
and my household, we will serve the Lord. That's the power of consistency. Karigsingon, ang decision mo una nga mag-follow kan Lord, hasta yan na, decision mo lagi hapon. An amazing anya kan didi ni Joshua, waray hiya na merit bugto. An mga tawon iya ginpapili. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Kaupay latig apply, haaton niya na. Ngan untaan aton baton, pares gihapon nan kan Joshua. But as for me, and the whole SFCA, we will serve the Lord. Amen. Yes. So nag-follow ba ang mga followers ni Joshua? Verse 8, when Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. Sumunod ba ang mga camp ni Joshua, ang mga Israelites? Yes. Nayakan didi, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward. Gan waray kita didi nakita nga pagreklamo, unlike the first generation. Nga ano ba naman ito, Joshua, pares na kamo ni Moses. Gingawas na kami niwa Egypt para mamatay din niya, promise land. No, waray hesitation bugto. Gin-accept nira, or gin-obey nira, wholeheartedly, kung anon ginpapahimo, haira. This is something to take note, again, that victory over Jericho was guaranteed. But it was not automatic. Ang victory ni naton kan Lord guaranteed. Nakasurat pa ito na Bible. Yan even na experience gyapon naton. But makaka-agree kita, nan makaka-testify kita that it was not automatic. Diri, pagbasa mo ha Bible nga, forgive your enemies or love your enemies. Pagbuwas, na-forgive mo dahil na love mo na yun. Amazing. Di ba? It's a continual process. Diri ya automatic. Singgi hapon han victory din he. Joshua accomplished na ini. Pero diri ni automatic nga pagkadto niyo, di ba ito nga makadtuhira ha camp, o makadtuhira ha city of Canaan, tapos bagita nira, and walls na breakdown dayon. Pag-stop lang niyo nga ito nga era place, tapos na broken dayon ang walls sa Jericho. Waray man. Diri automatic. Pero naka-promise. Guaranteed. If Joshua had met his military advisors, no one would have come up with this plan. And Israel had to follow the instructions that God had given them to be sure of victory. Because diri hiya automatic bugto. Usa nga challenge kan Joshua, ini nga battle diri la ini ako. Kay kun hiya la kaya niya. Diba? Pag sumaring hi Lord Joshua, ikaw lang ang usaan malibot hiton. Hi Joshua waray hiya hesitation igugo niya. Pero an wait kasi ha iya para ma-fulfill ini nga promise dapat kaupo dira. Wari man sumaring Lord kan Abraham man iyo family la niyo makikita, ginyayakan ko nga makakount niyo nga stars. Di ba waray? It includes a lot of people. It includes you and me. Our mission and vision casting, it involves you and me. Di relahiyahan chosen few. So kadini bugto, anong nangyayari kanda? Joshua. And you will never know victory until you submit to the Lord. Waray victory kapag diri upod hi Lord. Waray victory kapag diri ang plano ni Lord. Waray victory kapag sarili mo ang susundon mo. Ang victory bugto, guaranteed lahiya kapag tikang kan Lord. Di ba kanina, for 6 days, waray sound nga mababatian na ira. Diri ka mo pwede mag-inerustroya. Anong sound lang ang mababatian? Ang sound ng horn or the sound of trumpet. And the sound of trumpet produce only a few notes. And unused hiton nga trumpet or that sound, ginggagamit hira mainly
as an instrument of signal. So, asya itong gamit mga trumpet. Signal. Kaya ano daw la signal? So, it will highlight our passage kay ano daw la, asya ini ang tunog lang nga gusto ni Lord nga magkamay-ada. Ito nga ira, pag-conquer. Han City. Here they signal both God's presence and announce Jericho's impending doom. Ito nga bisan nagmamartsala ka mo, pero bagan naguliat na ni Lord nga iyo na ito. It's an instrument of signal. Bugto, it doesn't mean that you are still haimo battle, nga waray may nangyayari. Diri tungod nga waray ka may giniyayakan, nga waray iton, o waray ka giniyayakan, or para haimo bangan powerless ka hiton. Tingin submit mo la, tingin surrender mo la kan Lord. Diri ka maaram, hi Lord ang naguhuwi mon paraan para hay mo. Sugad gihapon han, instrument of signal, naging gamit din he. Nga asyalaan mababatian. Imagine that, here they signal both God's presence. Yes, tama ang iyong kakahadlukan na adiyan God of Israel, but at the same time, usagya pini nga signal nga mapiperde talaga ka mo. Unta sugadan ng babatian ng kaaway naton, ano? Unta nagsishake na yun. Nahadlok hiya kan Lord. Diri haton. The trumpets declared that the Lord of heaven and earth was present to tear down the walls of Jericho. I think as shining confirmation ni Lord kanda Joshua nga an iyo victory assured na pero an akon presence adagya pa iyo. The Lord of heaven and earth was present to tear down the walls of Jericho. And it wasn't a normal practice, bugto. Di ba may nakita kita nga Ark of the Covenant? Diri ito hiya usual practice or the normal practice na dadadon mo ang Ark of the Covenant habatel. Diri ito hiya para dida. Pero, in some sense, ginggamit hiya ni Lord didi. The Ark of the Covenant wasn't for battle. But it was a declaration of God's authority, God's power, God's might over Jericho, and the coming triumph. Amazing, di ba? Na mga ginpagamit ni Lord haira, or ginpadara ni Lord haira, sapat na iton para magdaog hira. Diriya symbolically and physical na ira dara siya talaga ito. But kung paano hi Lord mag-work, hiton nga sitwasyon. True haira. Ngan kung anuan mga gimpagamit lang ni Lord. Because the Ark of the Covenant symbolized the presence of the Lord. Ngan, diri man ha aton battle, daradara naton talaga ang Ark of the Covenant, nga may dadadoon ka talaga. Like, necklace. This is my Ark of the Covenant. Diba, diri man niya sugad. Yan na pa-battle naton. Wari man kita pa nakikita nga result. Pero once we surrender it to the Lord, may nangyayari na. Kay kaupod mo, He, Lord. So what is the Jericho that is keeping you from fully entering the land of blessing that God has in store for you? Anon mga Jericho bugto nga may ada kaya na? That you remain in your survival mentality. Pwede hiya character, pwede hiya temptation, pwede hiya doubts, pwede hiya fears, pwede hiya imo trabaho, pwede imo pagskwela, pwede imo parents, anything that hinders you. Pabalik ka, Lord. And those walls are not something na diri kaya ma-defeat. Bisan ano pa ito kadako nga wall. Kapag gin-surrender naton ka, Lord, kaya iton maperde. Regardless of the nature of our Jericho, mapadako or gutiman hiya para haimo, we must realize victory always come
comes through God's plan of deliverance, never ours. Kung paano ka ni Lord i-deliver ito din ang sitwasyon, depende ha iya pamuhat. Dirian ha imo. Kasi pwede man kita mag-surrender kan Lord. Lord, surrender ko yung nga battle imo. Pero asya ninhimo ha. Pag sulod ko eskwelahan, dapat di ko mga lintanan akong mga naadman. Diba? Nag-surrender, pero gindiktahan taliwat hi Lord kung mag-aano hiya. Waray lagi victory. Anaton example di dibog to, it victory. Gin-surrender mo kan Lord. At the same time, ginuhulat mo hiya kung ano, kung mag-aano ka para ma-carry out ito niya. We must realize victory always come through God's plan of deliverance, not ours. Never ours. When the Israelites marched, the priest led the march carrying the Ark of the Covenant, which represented the presence of God. Nga naada talaga hiyamay, but nga. He is the one who must be at the center and the one leading our march of faith around those Jerichos. Bugto ito nga Art of the Covenant, kung may da kayo gusto butngan, ikadahay mo kasing-kasing ba sa diri mo, mga limtan. Pati ay mo huna-huna. Kaya na pag nauna na huna-huna, na perdinaan, kasing-kasing. But ito, we should be reminded, we must be reminded, that the Lord always goes with us. Kaupod naton ni Lord. Hakada anuman nga battle. I-carry an imo ark. Say man sapit, carry your ark. Yeah, sumabot na ba nga ito katapusan? Again, it does not matter how big your wall is. God is with you, and no wall is too big for Him. The same God who will make all the difference, the same God nga naghimoy difference ha battle ni Joshua, the same God na maghimon difference sa imo kinabuhi. Waray dudto nag-stop pa, and pamuhat ni Lord, ha ancient times la, ha Old Testament la, hasta yan na, pwede lagi hapon ito natin ma-receive. Remember that the walls of Jericho did not fall immediately. Diri ya automatic, but at the same time, diri hiya malaksi. Pwede man 2 days la. Diba? 2 days lang ang mag-march ra, pwede man. Or 1 day lang ani. Tapos pwede na ma-breakdown ang walls sa Jericho. Pero diri hiya immediate. Kailangan 6 days. Kailangan pa umabot 1 week. Kailangan umabot 7 week. At 7 week, 7 times pa. Nagtikadugang. Ang paglilibot. Diri ya immediate. Same as true with us. Diri immediate ang solution na naton mga problema. Pero diri karog singon nga nag-iiha, nga ma-remain na hiya dida. Ikaw na lang naghahatag authority ha iya. Kay iha mo naman, sige, part ka na akong live. Waray na lang gumawas. Diba? It doesn't mean nga maiham na hiya dida imo, na diri na hiya matatanggal ha imo. Pwede pa. Kailangan mo lang may baruan. Ano ba kasing gintutot do ni Lord na akon didi? Adi pa ba ako survival mentality? Or bangin ako pa nagdidinikta kan Lord? Or waray pa ako totally nag-surrender? Imo nala iton. Examine yourself. Pero bugtan mga Jericho, diri man automatic, diri man malaksi, pero matatanggal. Asya ito ang promise ni Lord. And it looked just as impossible to them as your wall does to you. Damon mga battles, damon mga walls nga imposible bugto. Pero gusto ko ma-encourage ka mo ni imposible. Because impossible is what God does. Kung nahadlukan imposibilidad, tama ba? Kung nahadlukan mga impossibility sa life, yan na i-embrace iton. Kaya ang impossible things, asya iton kaya himuon ni Lord. Easy na ito iyan mga known na. Easy na iyang pagpasarahay mo. Easy na ito ni Lord. So gaano man ka-imposible an may ada kaya na. Nagdoktoral na hi Lord dida.
Kung ano ito yung masterpiece ito niya. So, embrace impossibilities. Kung baga, nagda-doubt ka. Now, if the principles for victory are really applied, the walls will fall down. Again, the principles for victory are really applied, the walls will fall down. So napansin ni Waray ako mga points nga ginhatag. Kasi very known na niya ako nga pero may ako nag-victory nga message. Pero, usala nga point na ako ni gahatag yun, that sums up everything. And this is that point. Victory is not achieved by fighting. It is received by faith. Usala bugto. Nga igre-remind mo imo sarili para makonquer baano man ka imposible ito nga sitwasyon nga may ada ka. Again, asya ni diin nagugulan ka. But victory is not achieved by fighting. Ay na pag pinakilaban kan Lord. It is received by faith. One of the definitions of faith na gustong-gusto natin, di ba? That faith means thanking God in advance. Waray pa, pero nagpapasalamat ka kay maabot. Iton. Again, victory is not achieved by fighting. That sums up our theme for today. Strength in stillness. Waray ka man may giniinatuhan. Kay diri man ni Lord against sa imo. Kung may daman ni Lord message sa imo yan ha, receive by faith kung anon gin-promise niya sa imo. Just take note according han plano niya. God wants your wall to come down as much as you do. Kung gusto mo ma-beat down na ito nga imo mga walls bugto, mas excited hi Lord nga maperdi mo na ito. But it will require faith. Just like it did for the Israelites, when the walls did fall, it was after 7 days of preparation. Bangin ito nga kaiha, preparation level mo palala ito. Preparation level of God working in them and through them. Kaya ano preparation bugto? Kasi ang pag-work ni Lord, dirihan situation. Ang pag-work ni Lord, haimo. Through you and through the people around you. Diba? So ganito ka personal ni Lord. Kaya He is a personal God. Kumbaga, ang walls na imo hihinulat nga ma-fall, excited na hi Lord nga ma-fall iton. Pero di pa ya excited and magiging ikaw kapag na-fall na iton. Kaya ba yung pag natanggal ito na imo, nawara ka na nga iya. Nasad lugod hi Lord. Di ba? Preparation. Very automatic, very immediate. Kaya gin-prepare ka pa ni Lord. And again, verse 10. Nayakan man hi Joshua. Joshua had commanded the army, do not give a war cry. Do not raise your voices. Do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout. Bangin kasi itong day nga gimpapamarch ka pala ni Lord. Asya na itong day nga nagiginurugulian ka. Salit diri yan ha? Tatanggal. Kay 6 days, 7 day pa. 7 day. 1 day pa na, ginuruguliat ka na. Ano ka rin singon na ginuruguliat? Nag-ginomplain ka na, ginag-denout ka na, gin-exclude mo na, hey Lord, kadiri nga niya ungod. Diba? And 6 days bang yung 6 years? Depende. Iba man ito na imongan ha ako. Sana mag-spend time kita kan Lord. Sana daw la iton. Malito, funny but it's really true. Nasa rin ni Joshua, do not give a war cry, silent ka la. Ay pagginakan, hit 6 days, silent la. Tiro ka ito, hit 7th day. May nangani, may magtinawa-tawa. Ano daw kasi, na-imagine niyo kasi seryoso nira. Pag marcha,
Kaya syempre, bagat waray good, may magawas nga ko. Pero okay ka na doon ng paghinga. Grabe na nahinga ka. Diba? Pero di rin pwede dito ang mga sisams kayo mga mag-chika. Dapat waray chika. Silent. Quiet. Kaya ano importante ni Bugto? And I want to highlight this one. Di rin tungod as siya yung pinaka-thema natin message, but this is something na nangangalimtan natin. Grabe hinga. Even though God promised Jericho would be delivered into their hands, they had to keep walking. Kailangan mo maglakat. Kailangan mo magbuhat. Kailangan mo balhason. Kailangan mo masaktan. Kailangan may himuon ka para ma-receive mo ito. They had to take the first step of faith and continue for 7 days in silence. Ang pagiging silent ka ni challenge pahiya aton. Diba? Ang pagiging silent or ang paghulat ka, Lord, di na pala challenge na hiya aton. How much more kun halaba pa. Or ano paghulat pala, diri na naton kaya. Like for example, ang challenge ni Joshua, maglilina ka tira for 7 days. Tapos, every once a day. Tapos ikaw, tas diri magayakan. Tas mabalik ka camp. Kita, napiperdi kita dahil na una pala. Waray silent lah, ha? Diri kaya. One day pala may naikis na. Siguro kung may mga pa-contest didi, kung di nun diri kaya talaga mag-chinika for 1 month. Nagtiti ka iban-iban. Hanggang maging 300 na lang. Agad yun. God wants us to see His promise to us as bigger than the obstacle we're facing. Asya itong reason bugto kay ano gusto ni Lord maging quiet ka la. Maging still ka la imo battle. Kasi gusto ni Lord makita mo ang promise nga mas dako hiya kaysa an obstacle nga may ada ka. Kasi di ba pag diri kita maaraw maghulat han instruction ni Lord, nagiinuna-una kita. Bangin an siya ini an pwede, bangin an siya ini an mag-work, bangin an siya ini an possible na kung ano man haimo. Pero ang purpose han pagiging still, mas na-clarify haimo na mas dako ang promise kaysa an obstacle. Kaya nakakag-endure kapag hulat. Dako ba ang promise ni Lord haimo yan na? Kaysa an obstacle na may ada ka. Banging kailangan naton anay mag-stop. Israel had to keep their hearts and minds on the Lord who was present with them instead of putting their hearts and minds on the difficulty of the task in front of them. And take note, kapag nga ni silent ka la, nagiging observant ka mga bagay-bagay. Diba? Even thank you, Pastor. Observant ka, dan una diri mo man napapansin ang hugaw ha, imo dingding. Pero tungod nga, ka-observant po itong adong giniinisip mo talaga, bisan guguting nga hugaw na papansin mo. How much more kung haato nito naton kikitaon. Diba? Like, mag-stop daw ani ako, baga, damo ng failures. Bang iba na nakoan, dalan. Naseparate ka na. Diba? O usagihap nga suggestion nga para akon helpful. Nabasa ko gapi ang book ni John Maxwell nga para kuno mas maupay mo makita ang solution na nimo problem. Instead of talking it to yourself, write it down. Nga ginihimo ko talaga ya. Ngan perfect. Dakon effect niya akon. Kasi kapag insusurat mo, nakikita mo kung haing kadapit. Like for example, kapag nag-iisip ka lang nga ni, nag-rumble-rumble, di ba? Like, ang past naman ini, ang present naman ini, or tapos naman ini. Pag iniisip wala. Pag surat mo, for example, waray ako nakapasar, board exam, battle ini haakon. Tapos malukbak ka, masurat ka, present kasi ban kulang pa ako time pag-aram. Or so ganun may i-change ka. Nakikita mo, natatrack mo. Hanggang matapos mo ito nga pag sinurat mo, may solusyon ka na. Kaya maaram ka naman, ngayon nga parts ka nagkulang or nagsubra or
ano pa manin mga tactics nga waray pa nag-work ka imo. Bangin gusto luwat niyo. Basa ko na, share ko lang. It works for me. And I hope it works for you too. It's very important for us to be observant. As a Christian, importante nga observant kita bugto. Diri observant nga magiging critical ka na, pipinajudge ka na. Han kamalian han imo sapit. Ang maging observant ka han imo ways, nga in ano what work, what went well, what went wrong. Di ba, mga seminar uso ito, pero pwede lahat natin sarili. Uy, yan nga week, what went right, what went wrong. Di ba, pwede self. Pwede hibuon. To increase self-awareness. Yun. O sa ito nga reason kaya na gusto ni Lord mag-instill kita. Na gusto niya, mas makita mo na ang promise niya, mas dako kaysa ang obstacle mo. Next, walking around Jericho, silent except for the sound of the trumpets, God gave Israel a close look at Jericho's impressive walls. Asya nito niyakan ko nga nagiging observant kita. Kaya waray ka, di ka man pwede makapag-inistorya imo sa pit. So, ani mo mata, adduhan, mga areas kung hainan gusto niyo maperdi. So, siguro na-memorize nira nga bagat may din 1,000 blocks. Hindi nga area kuan. Di ba na-focus nira nga, sugad nga ini ka dakmol and wall han Jericho. Sugad nga ini ka precise an ira paghimo. So, tungkol maaram ka, nagkakamay da ka idea nga, pwede la ini. Pwede nila maperdi. Di ba? Nagkakamay na ka idea. Kung ano nakasurround na imo, na-realize mo, anda ko para imo before, di rin man nga yan sugad ka dako. Ang gininagdukan mo before, di rin man nga yan hiya makaharadlok. They saw how difficult it would be to conquer the city through direct attack. But this sense of helplessness increased their sense of dependence on God. Like an kanda Joshua, ang nakita nira, hawol sa Jericho, kuan talaga, solid talaga hiya. Makuri talaga makonquer. Diriya basta-basta nga mapipirdi mo la or gagamitan naman bisan ano nga, ma-fall down hira. But tungod hiton, di ba, negative hiya. Halo, diri kaya kay grabe man ngayon kadakmulan walls. Through hiton, bugto, makikita naton nga waray hira survival mindset. Why? Because this sense of helplessness increased their sense of dependence on God. Nakita nira nga kakukuri man nga yan talaga hini nga sitwasyon. Pero the more hira nga nakita nga makuri, the more hira tumapod ka, Lord. Nagdepend ka, Lord. Nga kapag nga ni maungod talaga ini nga makita natin within our eyes, Lord talaga ito. That's also one of the reasons. And also, it took courage for Israel to do this. Kaya ano courage? Kung ikaw bugto o sa nga Canaanite, ang mga Israelites actually vulnerable hira. Kasi in instruction ni Lord haira, waray ka mo hihimuon, magmamarch la ka mo. Kung ako Canaanite ako, tas kaaway ko kamo, pwede ko kamo itsyahan himbisan ano. Vulnerable hira bugto. Kasi in instruction ni Lord, waray rosmaring nga, pag itsyahan kamo ko, ato kamo, ano. Waray, anasing ni Lord, magmamarch la kamo once a day, tapos sala ito niyo, asyalinit iyo hihimuon. Nga nababatian, di ba, mga Canaanites nga aada talaga, nag-roam around ang mga Israelites. Pwede hira, vulnerable hira, open attack. Pwede hira, maigo o pwede hira maging victim gihap. Victim in a way nga bangin may madisgrasya haira, disgrasya or sugad. Pwede, di ba? Vulnerable hira. Pero stillness bugto, asyanitat naabat. We are so vulnerable. Nga anything pwede higit siya kaaway haaton kasi weak kita. But it took courage for the Israelites to do this. Sometimes sugad gihapon ang kailangan naton. Maram kita nga vulnerable kita hiton. Pero kailangan naton himuon, ngan tumapod kan Lord. Nga asya iton iyaging papahimo aton, nga na siya ito naton i-carry out. Regardless kung gaano mo kakita nga diri na vulnerable or weak ka hiton, dida,
nga butang. Don't grow weary every step you make around your walls, because that step is strengthening your faith. The more nga makurihiya, the more nga vulnerable ka, the more nga nafe-face ka han imo weakness, the more lugod nga nagiging nasa-strengthen an imo faith. Asyan gagamit ni Lord ha imo vulnerability. Kasi pag kita mo sarili, weak ka, vulnerable ka, pero kapag in-surrender mo kan Lord, ginbabalyuan ito niyas inner strength, tikang haiya. There's power in doing the same thing over and over. Karigsingon, ang pagtapod kan Lord, permi mo nga ni himuon, dako ang nagiging impakaton faith. Mas natitika-increase siya. Diba? Ang pag-march han mga Israelites sa walls of Jericho, city of Jericho. First day, second day to sixth day, diri man naguti ang walls. Diba? Waray gumuti or nagnipis. Diba pan 6 days na ni? Pan 6 day natin, bago ito na nag-iba naman ang shape. Diba? Waray changes, bisan usa. Same gihapon bugto ha aton. There is power in doing the same thing over and over. Karag singon over and over nga mag-aampo, over and over nga magsasabi han word ni Lord, over and over nga matapod lagi hapon bisan waray may nangyayari. Because it's the process God uses to build your faith muscles. And faith may muscles. Diba? Kung gusto mo mag-exercise, kung ikaw lalaki ka, tapos gusto mo mag-build in muscles, diri man 5 days pala, or bisan 1 day pala, without na yung muscle na ako. Bisan pa daw mag 24 hours ka nga exercise, waray ito pa mag-build up pa imo. Pero kailangan mo yung uro-utrohon. Until such time, makita mo, may na achieve mo na ang imo goal, nga weight. So it's the process God uses to build your faith muscles. Keep going, keep believing, keep moving forward. Your wall is coming down. Padayo na la ito. Masusumuhan na la ito, Lord. Uy, ba't pan 6 million times na iniyagin inaro. Balitaw, bugto, keep believing. Your wall is coming down. During the 6 days, Israel was silent except for the sound of the trumpet. Ganito nga 6 days nga silent tira. Usa ito nga reminder ira nga naaton niya na that it is God who is fighting for us. God is fighting for you. Amen ba? Inilalaban ka ni Lord. Ang pag-fight, diri pisikala eh. Ang pag-fight, ada aton mga to. On our knees. Pag-ampo, ngada, kan Lord. I request everyone to please stand. Nasa rin nga Joshua 6:20 to 21 bugto. When the trumpet sounded, the army shouted at the sound of the trumpet. When the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged straight in, and they took the city. Bugto, nag-collapse ang walls of Jericho. That 7th day, ngaging kaya nira, based on instruction ni Lord. Ngan imagine nila ito nga 7th day, an ira kagustuhan nga igawas tanan, ito nga 6 days nga iragin, tago. And I also believe na maabot ang time, nga ito nga imo gintitinago. Ito nga imo gusto iguliat. Maabot iton nga tayo. But this time, diri na complain, diri na mga negative words, diri na mga doubts or fears or worries, ani mo na igugulian, ani mo praises,
Ani mo pag-worship kan Lord. It was not man's action that destroyed the walls. Diri tungod nga nag-obey hiral Joshua and the Israelites as siya na break down ang walls. He explains that the walls did not fall through the shout of men or the sound of trumpets, but because the people believed that the Lord would do that what He had promised. Bugto assured na ang promise ni Lord. Gindi-develop na lang niya imo ang pagtuod nga kaya ito niya i-fulfill. And God honors the obedient faith of His servants, and that kind of faith na gusto niya makita imo yan na. Just ask yourself right now, are there any Jerichos in my life? And if so, those walls must fall in the name of our Lord Jesus Christ. Because we are on God's side. No wall is too high or too thick. No quest is too difficult for our God. Church,